Kani kadai ke Doordarshan Meghalaya bani pedang sumbai pi baro syakani ke tup kubo mentaka janmiat syaban pagi kubo ke bebenya ini pecuai kimat berkongsan. Liap lama no kesaing Kongres Hagajala Meghalaya dia do MLA memarwai jongka uba Indo besok no syakani MPP Onom ai syuki menteri uba Roni Indo pensyai sembut menteri dang ba kejala uba senyau halang dhar Penkelain ka NFNS ya kijing dawa banyo la kejong kejala katan syatay lami ni Empat deprai keseng HSPDP ban bujli la kesyuki menteri hapdeng ki arngut ki MLA jongka ong presiden keseng uba KP Pangyang Batmi kejing huri-hura harani jerang halo kejing kenok kelun jaka da kesoyong lingdokship. Ikubo kebebnya. Kalong kejing duo kebakrau keseng Kongres Hagajala Meghalaya hadien bau MLA bemarwai jongka uba Roni V Lingdo menta kesengi relate ban penyesok no ialah syakaseng National People's Party lani NPP. Ke Kongres menta kamdon syu watang uweiru unong mikmat hakayeng do batau an kejela kabadon nru pongut kedekon. Uba Roni ula ai da kajing tho syu lampang kayeng do batau an kejela halor ya kajing inokam kajong u bat kajing let penyesok no syakaseng NPP kabala sa katkum ka kendon jong ka ten schedule. Uba Roni ula ong ba ula shim ya kini kerai da kamon ngobha pada kejing terang ban ai jing kershan ya kejing lam jong menturang ba kejela ukonrat sangma received the letter of resignation from the opposition chief whip by Roni V Lingdo yesterday, and today I have also received his desire to merge with the National People's Party, and he submitted the letter to me. I have gone through it with the help of my staff and the legal advisors, the law officers which is attached to me. Sembut menteri rang ba kejela uba senyau halang dhar ula pensyai ba om syamnathong da kesyuki menteri uba Roni V Lingdo banwan penyesok syakaseng NPP pada habaye keren ba kila patai khubor uba dhar ula ong ba Roni ula wan penyesok syakaseng NPP da kamon ngobha ba da kejing temu ban penklan syu ikaseng namar ba ula itenat ye kerukom trikam jong sorkar MDA hapo kejing elam jong kaseng NPP Nakaliang working president keseng NPP uba Hamlet Sondok Lingru ula pediang ngobha ya uba Roni V Lingdo bat ai jingero ru ya kinongelam bah khmat jong ke NPP kentup ya uhe keseng ukonrat ki sangma ubla laya peliu jingmut bat uba Roni ban pelong ya u ban shim ya kini kerai Em kalong kum nim don gai nakong ang panpang dokumen nakaling tunga mat parti berapa bae amta mi ba habat dan dawai kurang ba dengan nekang informasi ini tentang si ba mi di tunggu yang menjadi tajuk nang bani nakaling di panpang dokumen tentang kau hi krambon kanu kuno kadau namar ba bunsin yung ikam ng sarkar ng kray kita ba manisok ba dokumen Ka National Federation for New State lani NFNS Northeast India kala pelong ya kejingelang bat kerpat bante song ya kiseng riulum kum kaseng HSPDP ka Garulan State Movement Committee ka Indigenous Peoples Front of Tripura bat ka Joint Action Committee jong ka Autonomous State Karbi Anglong ban penkelain ya kejing dawa jongki ya kejela ka ba la kejong Presiden ke NFNS ubalong ru nongelam keseng HSPDP uba KP Pangyang ula pembena ya artli kirai kata ban kerpat ya kejinge kendu bat menteri kampo yeng jong keri bat ban pelong ya kejingelang syong kelain mengor ha madan jantar mantar nong ba Delhi ha ubenai no pra kinongelam ba kampau ki banyeshim bentalang ki kentup ya u Nickman CH Marak bat u Stanlin Ingti
lembaga negara jingalam takasi ringkat bat ke federation bangin yo kalat ban ya kendu ya ka soccer India kamtam yo home minister jong ka re India jongi bangin yo ya ka ban bu ya ki memberandam ki jongi bat nila perkhat ba lakun hukum nungin yo hadin uni benai agos subanman haki artau berabsan trik seneng. Presiden Keseng HSPDP ubak KP Pangyang ulapan syai berkeseng kampat depshim ya karai loka jingya bujli ya kekerdan menteri kesorkar hapdeng ki angut ki MLA Jong Keseng. Halo kini kejing temu bujli ya kekerdan menteri sorkar Keseng kan sesyong perkat bat kan seshim ya karai ke bekat do. Ngidang hap ban ya keren halo kini ke benta loong ubak Pangyang. Da ke bakedau bakani kemat ke hap ban ya peliu jingmut hapdeng Jong Barok ki dekhot Jong Keseng. The reshuffle of minister from our party, the party we will sit, we will discuss and we will talk in a near future and we will take the final call regarding this matter. But as of now, we have not yet settled or finalized it. So we need as a party to discuss and to have a meeting with this purpose and with this regard. Kinong syong shnong jong ke hima jirang kilayeng persya hadian berladon ke jing keno ba ke nongwa mau temur soyong lingdok ship ka bahap apo ke hima soyong kala persyang ban kelun tu ya ki jaka bakhmi da ke hima ha rani jirang. Halo ke jing temu ban ple ya ke office trekam jong ke hima soyong ha kene ke jaka badon jing ya kaja ka badon hajan ke tempulit. Deputy Commissioner ka Ribhoi ulapan trekam da ke kendon cispa nyopulai jong ka Bharatia Nyai Sanhita mat khanglat ya ka jingilum pat ba ban lait na kino ki jingja basngosi upa EMH walang ubadei us ka hima jirang ulapan remjor ya kene ka jingle jong ka hima soyong bat banjor ba kene ka jaka ka hap apo ka hima jirang hado ki por berem baja. Keseng Hill State People's Democratic Party lani HSPDP kala kentui kesoka Meghalaya bahkan shim ye kisenjam ki ba kerkie ban khanglat e kejingwan rungtu jong ki brieu ki banabar syaka jela hadin ba kesoka Assam kala pelong ye kejing khenra ye ki brieu ki basa bean ha Assam. Keseng kala ong bahkan ni kelong ke bedon kam haduk kata-kata ban yada ye ki pai riulum ha ke jela. Hakawai pat kebenta u Deputy CEM ke GHADC u Nikman CH Marak ula ai ya ke jingiro ke Garo Hills Autonomous District Council ke balala bantau ki kendon ki besyai bat ki bayat be renti hagarukom lum ya ki khajna nagi khardop tollgate bat ki yau ki hat kani ke rap shibun ban lait na ka jingki kumbajia ha ka KHASI Hills Autonomous District Council bat ha ka Jainte Hills Autonomous District Council. Ka menteri berkemi ya ketnat kerep keryang ka Dr. Amperin Lingdo kala pentikna bahkan sebesar banyak ya kishipau teli kimat jingdawa belebuk dari Keseng Hills Farmers Union hadian ke jingelang ke bala ne arkenta ke bala pelong State Central Library haba ai jingkren ke Dr. Amperin kala penpau ya shibun ki jing kentup halo ke jing pentreikam ya ke Market Intervention Scheme da ke boong bahkan ni ke skim ke long ke bae ban pentreikam namar baka don ke jing perking kat kum ki kendon jong ke soka pedeng kene ke menteri ke la kubur ya kimat kum ka jing hiardor jong usok saw ke jing slem ban yo jing rap bat ke jing ban shim wai ya ke jaka khnang ban yo ya ke ram bat banjur badon kam ban wat ikilat ki lenti ban penbet ya kini ki jing ma la dan kinong rek ke chimlun kop ka hi ban khmi ban pet ya Ka Skulba University of Science and Technology Meghalaya kala pensyai bakam shimna don benta ba kanu ke Educational Rehabilitation Program ka badai na ka benta ke long ying ke bala syakta na ka jing syak kanra ka soka Assam. Chancellor ka USTM but Vice Chancellor u Mahabul Haq ula ong ba ka university kala yo ya ka jing kerpat ban ai jing kershan hlo ka pule puthi. Hendai kala shim ya ka rai ban dum ya don benta hadien balami ka jing persya. Hak ula banjur baka USTM kan yai ne
ban ya ka jing hikai ke bejana ya barok ki kena ki bedai hok ban yo ya ka jing hikai bat ha ki por ki ban wan ru kan yai beteng ban yeng halor kan ni ka nong rem. So people are knowing that when such kind of crisis happens, so we take care of the children. So from the evicted families, I have written, because now all the problem is coming for the evicted children. So I have written evicted families, but it does not mean that the non-genuine students will be adopted. When we will be going for such institution, because our institution is known to the people, we are connected with all the compliance of the government of India, state government. So if we are adopting someone, certainly we will be going through the documentation process. Ka Office Trekam Jong ka District Mission Coordinator SSA ringkat ka jing snok tilang ka District School Education Officer bat ka RMSA. Kila pelong ia ka jing rakhe halo ka lingku dap sansnem jong ka National Education Policy. Ia ka nega program la pelong ha Reduction Center ha West Giant Hills. Ka jing penyat ia ka nega program ka lalong kat kum ka Akhil Bharatiya Shiksha Samagam ahaja apusan. Bat ishim benta syed rehem dagi kena ke bedon kam ia ka jing kemi bekerpang ki bawan na thalasken bat na lasken blok. Ki reo pau khomat ki bele shim benta ha ka nega program ki kentup ya uba ceiling do ubadai u BMC ka thalasken bat uba di lanong ubadai u BMA ka lasken. Ha ka nega sngi la samru ia ka jingerap bat ki tiar syakini ki kena. Bentang ini pej ya ka jinglong jingman ksumineng hanong ba shalong. Kajing kreat kalong apsan degree Celsius bat kajing shit kalong laipu r degree Celsius. Kajing sengam ka hau mentaka sengi kalong nyop kendai nak shispa bat kajing hap slap kalong iway point lai millimeters. Haba pai pat shenong ba shalong kajing kreat kalong arpo degree Celsius bat kajing shit kalong arpo lai degree Celsius. Kajing sengam ka hau mentaka sengi kalong prapunyo nak shispa bat kajing hap slap kalong lai point r millimeters. Kat bahar jawai pat kajing kriat kalong kat kendai degree Celsius bat kajing shit kalong apulai degree Celsius. Kajing sengam kau hau mentaka sengi kalong prapunyo nak shispa kajing hap slap kalong kendai point san millimeters. Kala bandon kajing hap slap bat kajing tiat upertat hagi babon ki jaka hatura shlong bat jawai. Syaban poi syika bekut jong tup kubor ni pek biang sa isien ni kini kimat bekongsan. Keliap lama no keseng Kongres hak jela Meghalaya hadian bawa MLA bermarwai jongka uba Roni Bilingdo lalek penyusok no syakeseng NPP. Onam ai syuki menteri uba Roni Bilingdo pensyai usembut menterang bak kejela uba Singa Balandhar. Penkelain ka NFNS ia ke jeng dawa banyo la ka jong ke jelah ke tan syete la mingi. Empat dep rai ke seng HSPDP ban bujli ia ke syuki menteri hapdeng ki arngut ki MLA jongka ong presiden ka seng uba KP Pangyang. Bat mi ke jing huri hura ha rani jerang halo ke jing kenok kelun jaka da ke soyong lingdok ship. Tepar lok kat tungila poi shibukut jeng tup kubor mentaka jan miet ngin se syamit plesai si ha ke jok kubor kubi shibuni pi baro.